Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin al-mukramin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal fudala wa sadatal ajilla, ashabal fadail wad dalail, jami'al masyayikh, ajunan para ulama, para kiai, kabula sesemak dek kekuste, ajunan para kiaji, para guru ngaji, sesakelangkong aji dalam mulang ngaji, ajunan seteja tokoh masyarakat, sesalaki buto dalam tirakat, kong langkong salar epun semulja Kiai Haji Najib, salar epun semulja Kiai Ahyani, sareng seteja Kiai Rukuru jukan pengasepo sasempeen peten kola panjenengan seteja, sesalaki sekuk abtina nyebut asma agung epun beng sebenga, alladzina tabarrakna bihim wa bi'ulumihim fid darain matta'anallahu bituli hayatihim. Kaatur dek seteja abdi negara, kong langkong patenggiti saan duleng, salar epun semulja maslora rimawi, sareng seteja tondun pele karape pemerintahan epun, seinsyaallah ampun antetia kisah teja makar sare anduleng pelerek kelare terebung manyang beres mare tedung nyaman sungkem sempebekte kaatur de ashabal walimah al-azimah, salar epun simulja Bapak Haji Fauzan sareng Epu Jumaina, tak kalep tondun pele karape pisan, seampun lotek misem belibis dalam kecumemperen searontong teraperis. Kaatur dek penutra penutre pangantan dua, salar epun semulja taritan Anton Krismanto sareng bidadari swarga epun Kamila, seampun nyipcep lemak manis lalampan setak kapalang tangkung, lalampan Kanjeng Nabi Muhammad seagung. Tak kalib kaatur dek seteja tantaritan majlis salawat, ja'alakumullah rijalal ghad, juga tak kalib seteja cakan cakru terkerabat kerja bintang rekord, sesambi perjuka malar muka kilina hidayah tambelur ke, malar muka jelena petotu tambeleke, seteja ajunan tantari tantur bela sepengsa saagama sepautur anum arusyadakumullah. Rasa abek ngembeng demang etengah sagara kenikmatan seta akhir sereng, ia nyuk arus tandes kabelesan seta aulo, ngatek sekek etelenga cora paparing seta apunca, nikmat epun arontong tak kaitung, beles epun tak katampe, paparing epon katabur lepur. Pramila dari kak dinto engkele peten kola panjenengan seteja lombir bibir, muci muca tur adzikir dek Gusti Allah semaha qadir,
atas nikmat ipun sekatunung lir kumilir. Alhamdulillah ang lebeti lacir loros cicir nak rahmat nikmat tertumita karsa ipun peten kaula sareng panjenengan seteja salaki ko besa perenteng tur anteng pakrampak tur kompak saper tur jumamper kaangkuy nyempukel tali rasa sing ngeneng suarana ate sinyagere kak dinto dalam setong lampa sekaracik dalam setong taningan walimatul urs antara Anton Krismanto sareng Kamila seinsyaallah peti Allah mampanetir kalenang kalaban ate sakinah asaung mawaddah warahmah nuju kasampurnaan odik seteng kimetek baiti jannati. Rasa abek sekuk tak satria rantep tutur besa sesakelangkung maku besa ngacum okara sesa okora ngangki kalimat situmus karamat angin seperis pangesto salawat turjukan salam dek nabi karamat pusra cace alam kiamat Guste Kanjeng Nabi Muhammad. Guste siampun arakuk peten kula panjenengan seteja dari jurang asur setak kaukur dari talaga kapuduan setada angken dari segera kainaan setak kasamaran kantos beten kula panjenengan seteja arasa aki segera ngalasra angin keimanan setak cok nyerep sep dari bebe ka otak kantos karantep teti bebetek seteja ajunan tantari tentur bele sepengsa saagama sepo tur anum arusyadakumullah. Nikah kak dinto pakon epon Gusti Allah semaha mulja dek peten kaula panjenengan seteja ben saben pakon epon Gusti Allah semaha mulja kak dinto sebut ibadah maka nikah kak dinto ibadah mangkana kek langke abinia malolo karena kak disak tero ibadah beniking karena nuruti nafsu king ibadana teru atambe bener engki mun urusan nebinian engki malolo leh karena nikah kak dinto ibadah maka kotu patepak dalam niat ponapa niat sekapeng setong ngiring pakon epon Gusti Allah semaha ase sekapeng dua niat ngiring lalampana Kanjeng Gusti sekapeng telok niat araksa fitrah manusia sesuci sesaingkeuna dalam anikah kak dinto tak cukup aben de I love you otabana aishiteru supaya keluarga na tak butuh toh sanajan kadang beda nak kena ngudeng ngucak jika cinta adalah mahkota maka hati adalah istana. Perih mata karena debu, perih hati karena cemburu. Teman boleh 1000 tetapi cinta tetaplah satu. Tapi bohong apa napa pamapani cintana tapi kau keimanna broken home di budina karena cinta kak dinto buta. Mana bita ide sare kalaben iman secek kuatta cinta namata cinta kak dinto tak tahu kacacana orang mana bi iman mireng cinta na bekal kering cinta semata ben kering bila tobuk ampu alerek kaselain bener saya ngajak rek lerekan kaselain. Rasulullah ada buangki maka tak langkung perengaki fadhfar bidzatiddin taribat yadak kau le orang bini semapan agamana maka bekal bejre kau dienna mana bi anikah cuma ide sarnaki atas karatinan robana maka bekal kasta dibudina karena karatinan beda masana siratin kak dinto tak ring 17 tahun salekor tahun sakemik tahun mangkana Anton pas ngujak
bani antos Anton ane gangakan kenyang gelu mangkana Anton ngucak nang kamar ki ojaan rambutnya hitam ikal berderai, dagunya indah bak lebah bergantung, tatapan matanya menyengat kalbu, suaranya terdengar syahdu. Papaan tagae caepon cakanca rukun karya ngucak muana ambulan purnama, kolek na anyor geding obuk na palek katopak matana bintang karteka ales saan daun mimpe bulu kecek na nyekar tancung palerek kepenteng akerek pepe na ngalumpang elong ngelepon nongkok bibirnya jeruk saloni pacaca na paik matu suara na lemak manis pagelek na mesem belibis leera angkulu manjengan keriki na angracung duri palemba yang meltas menjelin pacelenan eter kalenang betes sapodek nyungsang 17 tahun salekor tahun sagemik tahun tapi bila pun pak polo sanga saikat sanga nyungup kasambitek sela kersok kero mun ngabes matako mun ki ngudena muana ambulan purnama bila tuana pada na bulan gering mun ki ngudena palemba yang meltas menjelin bila tua buru gabara entar gadaja lenglang nyon sapura ka lenglang lemang kenapa penter ben pacerdas nyari bini seserak cek nyari bini setarapas setung petanya yang ketet sekendelem pikiran ketipun apa orang bini setarapas orang bini seratin karena bila tua jen tada retina jen tuan boleh jen tada boleh retina dek remuk orang bini seserak orang bini secuba jen tua jen teti cuba na jen tuan boleh jen teti boleh cubaan serak tak serak leh mana bi anika cuma ede seragi atas kabenyan tunyana maka bekal astaba di budina karena bungana abekna tak bisa iporob tunyana sapun apa banyak orang banyak tunyana tapi ngalengsang pikiranna juga sapun apa banyak orang sakuni artana tapi tarentem kau dienna bener mana bi anika cuma ede seragi atas kabecian pengasepona maka bekal kaceba di budina karena becekna pengasepona tak mesti aki becekna nak potona banyak reng sepuh para juga nak potona kau ke juga tak sakuni orang sepuh kau ke nak potona para juga tapi mana bi anika ede saraki atas kemapanan agamana maka bekal bejre kau dienah kak dintu kanjeng Nabi si adebu maka kau tu partaja ongku insyaallah cintanya tidak akan lekang oleh ruang dan waktu. Lemangkana para jombloan jomblowati para arjuna pencari cinta sejati sabuluna nantuaki peleana matur kareng sepona nyuun petotu ka kuruna istikharah ka Gusti Pangeranna cek mukmai minta nomor WA-na pas janjian etektona mangken pandemi corona mun ecapuk vaksin kembung andekna kan viral dadina tapi cek renceng lanceng mangken tak ning nengale paramben wah ngak koceng nemu tamben asaraan ben keben pada ben para ben mangken tak ning nengale lanceng bah cak leceng ingak canceng nyurut nyanter ka dia koceng aku kucing pada ne cukok saya panceng mana bi para ben lambek teh enale kana ampun alake koko na ipacare tante cak abek na alake beda orang laki nyemai nengale koko pacare tuli eseng lae karena ngerte cek sebini pun andik lake wumun para ben mangken alake tak alake koko napa kun ibacare bernana pacara serem celeng persis koko nama lampir marah pada tada tinerep koko nabi para ben lambek mana bingiding kamper cek bekal amaina ngita kacompokna tatanggena karena raja malona mak para ben mangken ngiding kamper cek bekal amaina yang bek ka pertigaan antuleng cek nyok genyok ra dadi para
paraben lambe nun mak takar nengale robe nebekanlah kenengale sandal lebekanlah ngitak tako atemu duh mak paramben mangken mak takar ngai nengale robe na ken ngai ding suarana tulis seentare ngucak matuana jurak bekal deteng jak nalenjelenana lah pada tak ejep beben matuana jak ring koceng beri tamban gemet ada karena jak ring lanceng beri paraben tak tuli babeli karo mana setaja anjunan tantari tantur bela sepengsa saagama seputur anum wafaqakumullah lah mana bipeten kau lepancin dengan setaja kau tu anikah maka sapuna pa oleh na beten kau lepancin dengan setaja anikah maka Gusti Allah adabu sapanika fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan nikah beandek ka orang bini sebagus mungku be nakampi bisa dua kur pikiran nakabua bisa telok kar setua tak tako bisa empat kur bisa adil kalaben sepak tapi mana bi abini dua pikiran na tak kabua abini telok kasih tuan tangko abini empat tak bisa adil kalaben sepak fawahidatan maka cukup setong andik bini ni kapon ontong kan sepenting bisa melekuk dalam setong sarong alun pulun ingat lontong bah ngujak nek bini nyaman gek laki oleh abini takar dua telok empat munik bini mak takar empat dua tak oleh untuk selubing panjenengan cik aben taben saromben nikah syariat nikah tak nudua ki cik Islam tak adil ngereng telek teki arang pakai laki mak oleh bini takar empat contoh mak langsung tahu ya deh MNG Mundir Nadir Jundullah abini telok telok ya setong Mila nyon sepora karena bini na gula Mila lagi setong Mila bini Mila ni ke Mila jompo dua Andin neng telok Gisel pon abid dari akabin Mila ngandung oleh na siapa oleh na gula terus abid dari kainto Andin ngandung boleh oleh na siapa pakun ajunan gua rata ya jangan cakapin terus Gisel ngandung oleh na siapa pakun seta telok ngandung kakabi oleh na gula sayang kena anak bila lahir nasab pakun asam pungketen gula mungkin contoh lain beda orang Anyama Fatimah langkena telok Ali Usman Suto yon sepora mi pola beda asma sesami kadin to unsur kebetulan hanya fiktif belaka beda orang bini Anyama Fatimah langkena Ali Usman Suto setong tempo Fatimah ngandung oleh na siapa arah ayo tak abid boleh ngandung boleh oleh na siapa mangkana bila Fatimah ni ngandung keridu tetanggana area oleh na ben siapa oleh sangang bulan lahir si Fatimah anan bini sajun geridu area binti siapa lemangkana raja sekone iki bekateka pamasok kateka taman kanak-kanak terima bagian administrasi ngesen formulir nama anak engki panika Maimunah Az-Zahra nama ibu Fatimah nama bapak atau le Fatimah enyama anak Ali Usman Duson enyama na Usman Suto Ngampul akhirnya si Fatimah pun abri nyamai la Maimunah binti rame-rame kini kau oleh na ame-rame lemangkana cernak lagi mangkana saya jangan coba-coba ala ke dua telok taben empat tapi mana bipanjenengan mantir teka hajat amin Allahumma amin setaja ajunan tantari tantur bala sepengsa saagama seputur anum arsyadakumullah lah mana bipeten kau lepancin dengan setaja kau tu anikah maka orang bini sekatipun apa sekutu nikah
Rasulullah ada busa panika tazawwajul walud al-wadud fa inni mukathirum bikumul anbiya'a yaumal qiyamah. Ngabina sampian setong dek ka orang bini al-walud, orang bini semerti katipona pacarana uning ce orang bini kak dinto merti napa kotu kala bencara iyotti bojo otti beni roti mana teti. Pelik para ulama rahimahumullah ada buangki beda dua cara supaya jebeten kau lepancin dengan seteja ngakeli ce orang bini kak dinto merti setong bisa lamati badaniha kalang ben kasalameten ben kasehatan betena beda orang bini ratin robana fashionable penampilan seksi betena keng mengi nyari lain mak takar iya cek akebaya anak cek iya cek acator lekak ngangsor setong bisa lamati badaniha. Cara nomor dua supaya beten kau lepancin dengan ngakeli cek orang bini kak dintong merti biqiyasiha ala mathilatiha min akhawatiha wa ammatiha talek teki dan padena talek teki tantaretana talek teki dik macediin beda orang bini taretana andi anak sasanga majadikna andi anak lelema maka mun beda orang bini ngak kene katuli pas mak insyaallah lemak jangan pindah ke lain hati dijamin merti le tapi beni cuma merti malolo tapi cuken alwadud andi rasa ase rasa taresna rasa embeda kasih laki beda orang bini robena manis betena marengis keng bengis nyare lain dunia tak selebar daun kelor tak nemu cemanis nyare ka kolor. Leh, apa napa beten kau lepancin dengan seteja mak kau tu nyari orang bini semerti fa inni mukathirum bikumul anbiya'a yaumal qiyamah karena den gula caipun Rasulullah bekal cung benyan umat sareng nabi-nabi selain nenge are kiamat. Lemangkana Mas Anton sareng Mila pong-pong esa pong-pong oleh langsung ke proyek terbesar anak pepeto tak usah kok takok mun pacet angko selusin coba telek teki sesepuh-sepuh nih coba pareksa nih ba pancingan sataretan sapon apa ba engkau sataretan pepeto cong ba pancingan sataretan sapon apa ba engkau sataretan dubeles cong apa napa reng sepokona gengkuan sekaku gengkuan tak boleh ning gua TV tak ngobu TV nyetel radio tak ngobu radio kiaku gengku genik tak tojek salah sapaeng cotnya rocot putrana bila pareksa ni tepak garing mangkin panjenengan nom sataretan sapuna panom engkau sataretan dua icong king sesareng lata do umur berarti kare setong masa odi ontong odi koong apa napa orang mangkin banyak keluku kengkuna kemasi mulu ngacap pice mungur pengacaku ngumbi kacang koboy cek ramina wak lorong takernya camber benya mana grup-grupan bode grup mare tak mare bila saya mare ya beda grup lapindo ini kan mana belai kebenya mana grup terus beda grup cengkal saumur tak panangkung sampai elau segera beda grup-grupan yang mana reng-mereng tangkung ini kan sekejap aki gentang ini kan saya kedon putra banyak nun cek saking beda parlo pak polo nyatosnya ibu mulang ngare tak usah ngunceng tatangga dari luar cukup olok anak-anaknya pun saya pelemper lemanggana doaki malar muka Mas Anton sarang Mila kak dinto ngakungana dzurriyatan thayyibah foto sesai senyelepi ante benikuna setong tapi cuken petok mun perlo 12 sateja ajunan tantari tantur vele sapengsa saagema sepotur anum waffaqakumullah nika biasa mana bisa psikati mangken nika tak ning lemalem tenggi bener nika setahun tapi mangken oleh anyar boleh bener sekejangki mangkana ten kula matur dek ka Bapak Haji Fauzan nyun sapora ten kula dateng Alembay tak ngi begedeng sanajan saabai beten kula dateng tak ngi beli oleh keng tak langkung deki saya ngak lupai pangi bayi oleh pola careta beten kula kak dinto deti oleh
mungku sateja ajunan tor cimat manti mungku taretan Anton sarang Mila dalam membina rumah tangga epon saingkana nucu dek kasetong pul ompul baiti jannati rumahku laksana sorga bagiku. Caritana katipon apa? Sebagai berikut. Saya tahu jauh umat tahu, saya tak tahu beleena. Lambe taretan bedenak kanak muda anyama Idris. Bedasanya Idris. Setong tempo Idris nika jalan pengkir sungai. Tantuk dengan setong sungai pas ngetelak beda jeruk iyanyu aing. Ngetelak jeruk iyanyu aing Idris aloncak ke sungai. Senya mana jeruk epek tak ke pengkir sungai. Depak ke pengkir sungai Idris pura aroma sabe area jeruk di ensapa. Mak bi sengkok ekala. Akhir etengku ka olo na sungai mek pola bedepung kana jeruk. Tumadian benih cuma pungkana jeruk sampai kebun jeruk. Pareksane sareng Idris kata tangga saya semak bi kak dinto kebun jeruk keagungan nabasera. Jadi Abdullah ke Abdullah ibn Hasan cong. Kak di makalongku nabi wa epatumul lau mangkat Idris akibat setong jeruk entar kata lemah ke Abdullah ibn Hasan membeli jeruk. Tantuk mengkang telem awlok salam assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Butuh kasih apa cong? Ke Abdullah ibn Hasan kak dinto. Iya, engkau tibi. Beda apa? Abtina peti membeli jeruk kak dinto kiai. Edim masih nolong cong. Inyanyuk neng songai ki buru kak dinto kiai. Mun bendi andi njek tolong cong. Nyon sapora kiai. Saloni abtina tak bengkel nede kiai. Ada benih urusan saloni dulu ni cong. Hede ngalatik. Nyon sapora abtina kiai. Hede sepora na bisa sepora kor hede bisa nerima okoman dari sengko. Kenapa okoman epon ge? Hede nguli alangko ka sengko 3 tahun abite tanpa iongkos. Nunduk ze Idris. Ada mun 3 tahun iki baga Jakarta banyak olena. Tapi karena Idris teroka panyaporan ke Abdullah ibn Hasan mator abtina sangkup nguli de keajunan alako de keajunan tanpa oyong kos 3 tahun abid tege sepenting abtina oleh panyapora bagus lekas ben pandek careta 3 tahun ampun ele beti maka Idris nyon eti abtina ge de emak abtina play mana ge maka puru mulai ya cong okoman etamboi pun apa boleh tambahan okoman ge hedemon lo ajeleni okoman sedi budiria lo bisa mulai. Kenapa okoman epon ge? Hede kotunga bin anak bini sengko. Nunduk Idris. Menaria bani okoman re. Surprise. Kejutan. Oh siap ge? Becek romoro siap cong. Tang anak bini yang buta, bui, kopok, empon. Nunduk boleh si Idris. Njak mimpi apa kok malam-malam? Tapi karena Idris teruk kapanyapuran ke Abdullah ibn Hasan matur Idris kopok lah kopok ke buta lah buta empon lah empon bui lah bui sepenting alobeng ya. Oh berarti hede pemburu lobeng bener ya bagus. Maka lekas ben pandai carita langsung iakat angkah tuka wa zawwajtuka makhtubatakal masuna Fatimah mauliyati bimahri dusti thiyabis salati halan qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bil mahril madhkur. Lastare doa angkat mantan laki senyandeng Asma Idris kiring ke kamar pengantin bini buka kamar pengantin bini eka disak beda orang bini tojuk yatas ranjang Idris awlok salam assalamualaikum tak ring ajawab padahal cek pun bui waalaikumsalam karena bisa ajawab akhirnya Idris buru dari kamar pengantin bini pangki sareng ke Abdullah ibn Hasan mak buru cong salah kamar ya salah kamar de rumah ajunan mator bini abdina buta bui kopok tor empon terus sebeda kamar ya Amanda Manopo lewat kelepek abdina ge nama putu ketuaan jong maksud epon ge saya maksud kalaben buta tak pernah ngabes bareng haram saya maksud kalaben bui tak pernah arasanan saya maksud kalaben kopok tak pernah nyetel gendingan saya maksud kalaben empon tak pernah entar ke pameran. Mesem si Idris abali ke kamar pengantin bini sambil ngucap pucuk dicinta ulang pun tiba saatnya melanjutkan misi berikutnya.
beli ke kamar pengantin bini, depak ke kamar pengantin bini nih ke kudu lulus sensor, karena muntah sensor jangan bintang rekod nih ke motor resem gaya le. Karena Idris sarang Fatimah ampun esah teti sapasang raka-rake ang lebeti muna kahah sesoce, maka Fatimah kadin to pangapura puput ngandung belum bulan prematur punten, sangang bulan katya selumrah punten, 10 bulan karena telat alahiraki juga punten, pelik ngandung abit tepak tahun. Beda cemane sering ngandung tak kerpak tahun bu, beda. Duh mak taker pak tahun je compok bedering ngandung umur sangang bulan lebih sehari tetangga nasi tak nuruk ngandung nuruk geridu lagi berjalan buku operasi jeriku. Padahal dalam kitab fikih buah kiwa aktsarul hamli arba'u sinina, paling abid kandungan 4 tahun. Detik cemanis dek bingkeng mangken mek bedering ngandung sangang bulan kita keluar, 10 bulan kita keluar, 11 bulan kita keluar, pat tenang pademang tak usah posang tak usah ngalengsang mek pola tepak kasih 4 tahun. Insyaallah selamat tenang bupak kalih. Beberpejik laki paringi asma Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Uthman ibn Syafi' sekalon takaleben sebutan Imam Syafi'i radhiyallahu an. Umur 7 tahun hafal Al-Quran. Compok mana bi 7 tahun ikrona tak hantam belega tinggi. Insyaallah niki cemanis pande. Umur 10 tahun hafal hadis al-muwatta angkitan epon Imam Malik ibn Anas radhiyallahu an. Umur 15 tahun Muhammad ibn Idris alongku kursi mufti aparing fatwa ka umat kak dinto wajib, kak dinto sunnah, kak dinto haram, kak dinto makruh, kak dinto mubah. 15 tahun rang terangan bisa sebutin ko lemator jeman sampun banyak kalaban munyina motor uring malarat ka angku iator mak takra umur 15 tahun andi anak duaan ki ngoncuk kopean sing ngoncuk anakna sing ngampet epakna saya gulung senar kaena duma tak tudus ka obena. Le artena pun apa carita ringkes kak dinto nutuaki kabeciana nak foto namas Anton sereng Mila kak dinto etan tuaki sereng becena Anton sereng Mila dek bingkengnya. Duh mana bimangken mak tak kergegere jeruk tengki cereng jeruk cekak nengi gegengah pahe bedek pah ngocak kalaku nangkok ngalak jeruk keberi bego tep-ketepen bibina angkana banyak reng sepokona ngocak edima beda maleng aku mata ada Nyarek kelur pena tetangga nak temur lorong oleh teluare ambil ke pipi na setemur lorong repa kemet engkau fi itu ketepan pipi na kene kami maleng kene peka pak galebun peka lemangkan artinya pun apa pa becek tibi teti orang sepo kang kui ngoleh ke becaan anak foto maka beten kole sereng panci dengan seteje malam mangken kak dinto apol kompol kati mangken tak lain bentak beni kacepena kang kui adu aki taretan Anton sereng Mila malar muka tetie sanak berece sejeje sanak berece serace celep tur nyelepi ngaup tur angaupi seneng tur nyenengaki tur mana bikenging amanah dari ajunan ipon Gusti Allah saya kacong utaba ipon ceping malar muka tetie dzurriyatan thayyibah foto sesai senyelepi ate kempek kempang racik kena cecer lo mancer odikna torjukan bisa tombu nyelpi kupet rampak nong beringin korong kau ker neng peker etet paten neng peten cebuna angke kempeng tengka sola nama pernah dek paningal amin amin ya rabbal alamin. Seteja ajunan tantari tantur peleh sepengsa seagama sepotur anum arusyadakumullah tanto cuma sekak dinto pun apa sebisa peten kola atur ragi kurang langkong epon anyu una sapura agi insyaallah lain bekto bisa apangki maka tak langkong onjeng agi malar muka peten kaula sareng panjenengan seteja salaki kenging manfaat barokah istiqamah lanceng pertobatan berselamat juga teka hajat akhir epon abdina munzir nadir jundullah ngatur raki pola tingka konkonan sejenggal kaulaten angki okarasi kurang surup mungku panggelian anyu una sapura setak mangki angken syukron wa dumtum fil khairi wan najahi wal barakah wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.